và trong các rohi kasilong archdiocese di way diocese from yau anlam hakanil por di priang sapai pibar hakanil por da kachingkia mensim anine nate na neng pinsa perkugodo yami perkugodo iya kasilong archdiocese bagi kap province suni barok way priang sapai kibahi ngasem hakanil por Lim seula kan priang yekum kani kajingcia lei trakinrat sembilan lem kaki bila kan priang ye kani ke barok kan lampun kaman ngacome ngada kajing siamu yai pada John Madur Diocesan Administrator ubala sya'ini pan pelong ye kani kamas harjo opor pan bu ya kamet Pahi jong Archbishop jongi simit menta kamtam haying imei jongi badi kini kimen di para population ye kala John Madur badi kami kapen hun jong kasilong Archdiocese Bishop South Rockaway ida dari jing snyomu badi kriang sumha ya baru itu kibalaya don ki hakwan wan rai kane kamet jong Archbishop jongi Nadu California Hadu anya maulai bat kamtam hayeng bat hanai silong Archdiocese tang ublei balaban kutu godo yuki barok ini IT syam ya Archbishop ijungi un perku godo un perslet un perkutang yang iwei pa iwei kibalai lumlang mata hakane kalempong Iswa bangin kenya ramas nakpat kerpajai pada payus Iban yang ini tidak sengaja syam. Syukur menanggapi nasi di siang minggu siang kandet balik dan say ya senduk jom bisok dan buah apa di syariah kami ini bangun say pon ini berlai besok hospital sekolah nasar kenang bahkan kimpet jaga kondisi jangka sebelum kemajuan besok tanpa ila kula dan dalam provincial house ini sepo kawati dan mas pada po kini di Paris ini apa berni apa nampo sing badhani di kuno ila ban sei gane ka senduk tang hapo ye sibit membien gane ka sinduk kalau ka bahaya kamar lara kasket na dua napo Amerika berhapo ka don sa buhay ka sinduk peladon ka siya di bagi laban pili kawai ka lomba kilala ha ya kane jung bishop ko hapo Amerika Pat mangi sendiri nolak balik lagi. Pat kikwa ba kamet jom bishop kalong hari ni kata ada rumbu per nomor ba kuma POE la se POE WhatsApp ke gadur jui kerana kam kepi kod bam ada ketir karen kila pendek ha kata di Lashan Step yang raya kerana sinduk siapa Nazareth Hospital bagi doktor kinos kin sampai nakong lagi ya ke to ka coffin bakin sarata ini ya ke balik di tentang subuh mereka apa kena ke ambulans tak sibit ya berap hajai seki membuat apa ye kini jongi ikli kepajon Archbishop tetapi kata kira bersyukur kata berapa yang ada sei ya kamet jong ya kena sentuh kan halo ba kena poin apa hospital kita pergi apa hospital masyarakat di mentang-mentang biar Islam nama ba fitir priuna do na terlihat yang silahkan di barang yang poin muslim yang ada poin kendai setengahnya dan lapun telah di escort lalu di baik bagi kanuspa tradisional tiap kali kanuspa ini beraya yang kemajuni bagi escort kita bersama seperti masuk nanti shelter nanti diberi pun tapi penta do na muslim hisadu pois ini
kita cerita kita kiba up kiba dua kita kemudian besok di hari SI bahaya kali badai kata-kata di konsep rehapo airport napo kamu di sukha na don kiba pemilih ini adong sedang bagi sukha kata-kata ni penjing sitom ni penjing ya bagi wanra yang jelas besok pada hari yang kita ciai kesokan kenapa Ibrahim di pelari asok la yang cerita berarti banduai bagi kiwa kata dengan kata di kami asok diluai pun problem berkuih baru bahkan kami asok di juni menaik juga tak ada cukup Walaupun bermensim makun Kajing jong prai juni Jesus Kajing jong prai Lama kajing sulap jong mensim makun Kindan renggat api balok Kamu kadang yang beri teragendat Baulari rosmar Bapti nanti Halo kini kalimat Nadu nang Tena California Hadu hanya paling sungi Hakiye balakha Hakiye dilahirsan Di Archbishop Dominic Jalan Kini jadi Bombay Boras Nabi Jibuai Juni Sisa tak poisan Hai kaya itu berhenti menyelam mereka ini kapangai para sedap baro kita sembrani nado nadali haru ekopor ini grindo dan halo ini ruang lupa jadi kerja di kirim yang baro penting bersenang di kelong pa di sama sampai di hebat baro ringkat lagi kesan kiaman di para kipasa jauh ia bisa daun jalan ilawan koi hangi but I which I strong ha yang bisa habis kelemahan kecing asupan mengi ilawan I hangi por kedai keju Kristus kedai kecing bang kalau Yesus hiba I nono babam yang kedua sana Nono bati yersnam jana menyo kecil kebab juga. Ini rimbang kebami teruang halo dari keduan keempat. Hakmat dari terakhir kaum Asia di Asia kecil terakhir kaum juga. Bahwa magi yo ada kecil terakhir kaum juga. Ini saya nak benda ini. Ini saya nak benda kayak kesan nak benda ka Archdiocese yang sulong, yang kadang sekali ini kering dia, kebalang dia silap seperti makum juru yang ikut jauh dan bosmo. Visual ini yang terluar ini katanya kerjaan beri semua kadang kini kecil terluar buat kerautan kalau mengingat hai susah dapat ni tusan sibor kini telah kejauh mensiam panmal nauleng makum juru Berparma di Pakistan dan Asia. Barang kunci sen ini pernah nauleng. Ngapla
wai ke wai ka andam dam shu ta chikut ka puram hau kai shijau Archbishop Dominic Jalan, Vakumbala Tia Haupres, Daupresu in your Vipa, Ipanagani, Lingba Presu Troy Jangi. Insyaallah ban siap di Jogai, Malaysia nak kita Ustaz. Nanti ngesarwai kesam arpulai ngesam kebaik Archbishop ilahi bahawai ngejawai bahadi ketan snap simply wa arshim nak siji jong Paulus Syekh Harum pada gospel dan Matius kenal pesan dapat diberi hadu hadway. Kejimpuri nakakita ang jista. Kamansin jang kiriwak kidan hakati jang ulay. Balamdang jing saja
kaban kita yaki lanu hakikat jom babi kipa ba kilayak bat ya keciklat no cuki la thalai badai kecing jenja bat ya kecilai no cuki nangi lanyau kum kecing jot cuki thausi kisuk penban wan lahan kecing pek kibriu lai kum ba kisah pensidong penban kecing kermen cuki datap da kecing bamiau anda kilasa tenju kindiat kinsoi kinsayok priang kajing ha kababun namar ba ublai tenju yaki baru lasyam bakilong kibabit ya uhi komnya kaksiat kapajua ulap hang yaki bat komnya kajing kenyataan ulap priang yaki hakasni bisa yaki kim sapurna bat kim sakirki kum kipya ding haki ding kongklang kim sasunsa yaki jai pendriu bat kim salong tendra halor kipai pendriu bat utrai sasunsa halor juki junong kitu kibasenya au kim sngtu ya kajing sisa bat kibasham jingai kim yenge bat ha kajing i namar kajing ai bat kajing isnai kidai ya kibalaji tumu kakti jamutra kon kebaa la
san hago ko para ladau play ulong haga yang joni manu wanya bersya lagi utau bam shim hagan no wadya lau ko na jom henry right yo naga binta joni baro hato ulam ai ko hani yaki ei baro lembaru manu bangudi bersya yaki bala jiat jam ulay Deng ulay wala pengsan dia uai kuat aban penrem hatu deng Kris Jisu ubalaya hoi ken yau bala penyipat naga jiyap ubadon haka mon ulay ubadashisha uyasa naga benta juri manu mankan kelan mo yani naga jiyap Kris hatu kalamat ni ka jinja ni ka jin van gai ni ka jin than ni ka jin lingkoi ni ka jin ma ni ka badam hai ki baro ni dong kham pala banya ki nam job dau ta bala he yani namar matim siam bo om don jinyam limni jinyam limni angel limni bors inshan limni ki bamenta limni ki bansawan limni ki borba limni ki jinkin jang limni ki jinjilio limni ki haga jinthabaro kawai kabal na banpinya kradini naga jibien day kaba how Kris Jisu utrai jumi kaktian jam utrai Utrai dan ringkat bapi kajim pulih naga gospel koi kakum u Matius Hagata kapor habau Jisu yaki pai ba habau Jisu yo i pai ba Jisu la kiyo shau long pai ba shong kisunam jo mu gai long sao dong yo Dia Islam mengkrem parikai ki uang so ki baduk hak mense naba ka hima ka neng kalong ka jongki so ki bayang naba an pentengen yaki so ki bajamno naba kinyo kinti ya kindo kasya so ki bathan bat basliang ya kahok naba an penkedang yaki
so kiba isnei na ba ni snei yaki so kiba khoi ga do no na ba kinyo I yo ble so kiba pinya so na ban khat yaki ki khon jong ble so kiba sha ban be na benta ka ho na ba ka hima ka leng ka long ka jong ki so ma phi haba ki breu in tim ba le ben yaki Batin kren thap rong haru kong kersai pi nabar kilong kilong buat cuma dokumen batu risam naba kabai nong jom pi hableng kalong kepakra ka gospel jom try Nikong Risha Ngai Kulei Yai Pa John Mother Beri Archdiocese Administrator Rasha Yana Neva Ai Boring Aru Ban Puri Terwai Kenya Kekiam Hani Kabin Nam Daga Mensi Jun Archbishop Dominic Jala Bakum Jono Bagi Ying Kesan Kejuni Kejuni Archbishop Kei Kubang mga siya dapat jingman dari orang tua yang kaya kaya kaba Director Major Krido Jong Kajing Slok Solution hi ubala pa yai Vicar General Francesco Cerda ubam menen mensi lawan hani narom bandar ringkat bani bagai kesan kaba ilalai pai dan setiap serum ilawan kerang natwa hati ilador dekat bagi kesan ilawan kerten jong Director Major bahwa dor dekat akan hanya provinsi ini bandar dekat ban IMC ini berkertong ya bagi kesan kaba Francesco Cerda ide parlok bagi termisim jong Archbishop di Vicar General Mumba Second Command akan Jesulat Kejungi kia long provincial hari Jumapor haju pogi dan hari Cinyalang Eropa di Hindu Bakarta di Kejungi kata Pak Francesco Cerda orang ini menen Director Major Bansawani Lasyamtio kabama uhiru on sawan jengok ya kaya kesan hari musim dengan Archbishop Lasyamtio Arkudai Tarik Usaran Hani Suloh Manuan jengok memperwai nagamenta kaya kesan baru nagamenta jengi berbagai mensi dengan Archbishop Dominic Jala kini keba udan bosku hi ajuhi kaya ini Bonu baklat hakapor Bukti lingkar jentrai uta ulayo lupa ia kepada kata dari singkai jangkaan bosku bukut resisya itip by Archbishop Dominic Jala di kon jangkaan bosku wecan hadu data mau dan bosku nata daw I pa jadi ibabu Marius karno ibadai Ipa jadi berkatis berkupor ilai kerten kerpan yai Archbishop Dominic Savio namar ikwa ba uni berita uban salong uta akan Jesulok uklur jauh dari uklur ha ke Jesulok jauh kesen selisin beri Archbishop Daman Artio awai lain seru ke at 5 bahang tayo ilalay siya generally asakro kore kawa ufala Cerda Francesco itu ini wang ujiwan baru ke generally banyak kendui Director Major banyak kendui di Bahalor jong kesen selisan wang jui walai dan apa kecik sisa kom krido apa ke Archdiocese Henry jui ya kecik sulok jan berbor beri jan berbor bani juptenenti ini Yusnen juga ini kerpangai yang hakapor memanga yang hitung balong provincial lingkong ngaliksi bangai songkai bagi arkanta
kabama panjungan i na jisnen beli rapen ti lamena kabanga mai om yarap lamena tim ti lamena bangarau kumo pi dalam menswa ai nga wala malek kumo mai pi bile tadi kabama mai jan i haru kasi mo kado bulan September akan retreat di mana Matias ini contoh masih cerita akan rabam Matias kerana kejenjang i bagi ikon jauh dan basko kini kecil iba mangi sisa terus antara dunia dua isya dengan mesin jadi banyak kecintai bang cukup kini mama kendiap dan ring jimut ya kini kebama i lesim kong kata katin imsi ni katin pira ni katin kebama i dengan im nalu resmi kebama i isim ni kecilong kerdan lindosa hagni kejelaba selong banroi ha kecilili ha umensi ni banangroi kecilili ha umensi to grow in unity in the Spirit. Na slow bahaba pek yang raga jing kating pera kabama i ilasyan kai haba bagi kam jui kibale habi lekat ilaiskan kabama i kumu lasdan ban penetuli yai kejaknyam waro lasdan penetuli yagi ringnyam waro bagi kwa memangi nyelong kawi barbor hau mensi bokoi kata dia thong ke jadi kabang i ju thang barbor kong ling dosa bagaja hari kelemat kabang i ling do nagri ke pratai de hari ken kabang i syai kedar yang ada ketin tera ketin imsi kabang i ila syen da si kabang kong ling dosa bahadu kan ke kelemat kabama i ri do na li ko thai wala wan phai mata sana ka jong kari sagari hinyo tra hinyo sko sagari mama i ila in ila he na lu si mama i be pa jini la pun ni kila khai i la ban he la ban san i wa krapange ko la yo la hangi ban abo ka mama i baris kabama i ila yo la dang serang hagani ko baris ko jini krapange hari Islam boli kabama i lakha badi kita kabama i lawani runggang yang barok hamni kat ni po hajar dei ma i bawanya lam yang ni nado Amerika haru Delhi nangka Hagwati pat haru kani khalimat kumu ki pan chau blei amdan jagyam baro kiarong kawai amnan jagyam baro yarong kawai hawai umensi kini kini Archbishop kumbaya tumu kumbaya kwa bala penun long sisya ya kei jimaya kabama i lakwa nanu kabasang bakajang taksi komen ko paramije kini kaba ubei trai kura ukhat uweri ha gospel kabama ui ong suk ibaduk hakaman siya na bahima kabrego kalong kejangki di tayo ibarat kitab justat on kunggu tu bahok berbor udan hasenda jumlai kunggu Paulus siti sikroman bekom kali kecini kebate lakam iki baro hakri kecini jumlai ai bakri keciman jui hamni kali kecini kebadak ledu i Archbishop kumba mai la thero kita kecini yang pai jauh kulai bermata kecini kumba i la the kawan pai piang hari kopor dan memapi siapawan rumah ni bantuai nan ta juni bantuai kerpang ini baginya saatnya kedanta juni bamangi laban pertubut iki dencat kebama i ila peni ya ki kebama i ila ro ya kata kebakti kebama i ila pensa hinanya penin hinanya pensa hadu kebakut ai me blen kebama i ba haru badai me blen tara ilai
ikhadu hawi brai Oktober brai Risau brai jeng rosari bokoi ai bakatwi menenggu kandan rengkat bagi kan ya rapi kan ya jasa terbenta jengi bagi iki kena ya kampla kena ya banja ha kini kari keji ha kini kari India hasatlah kepatai ai bukan gospel bokoi badan merengkat bagi mata hableng undang ya saju nam tak yi kesan na kementa jengi koncong dan gospel bakal pakai ya kecelaba shalom on your ya Jesus Wai kini bayi kubang berbot sengau ikijing kepan ijengi ikon jegu tiblot ladang serang ikijing kuan ijengi balik kapor bermangi ikwa kemen sengau yang ikijing teman jengtu kemangi dan hari kapor Jiguam jemi ni gerpa yang me betrai Utrai Jesu tu berku berdoa yau pawako jemi Pope Francis ki bishop ki lingdo baro makin utrai baran makin dak marabo rumun si mako jemi hagi jing trai makin jing smu jemi Bagaimana jemi kanan roi kanan ya ni gerpa yang me betrai Try Jesu bendera me waslay lagi Jesu-nay mat me badap lagi jingit belai tu pe Jesu-nay yo shikri jame Most Reverend Dominic Jala uling dosa jang jalan yang waslo mamen khat i shabi jingsuk mat kaburam bereng jame jino ni gerpa yang me betray Putra Yesus Kristus me walam impat na kejingya tu khat syaka buram jang jingjok yau syakri jame Dominic Jala mamen ma isnei yau syakri jame ubala MC haga kam syakri haga brisa wan jame ni gerpa yame betra Putra Yesus Kristus unong pening jame tu berku berdoa matu sop spain ni kita dor pakai pedang na susi jom ki hennan ki para ki bahi ngasang maro mar kito ki badan ke jingere baja mani bisa jami bakin yo jumtian hakan ka por jam jing susi ni gerpa ime utrai ni gerpa rem ime utrai Jesu bamen kerku yengi ke balang baro Kam tam ni upat jumi ubayalung lan hamni bantuai ban slowem hakani kapo baru benker ku berdo ye gejing em jingki ni gerpa ye me betrai betrai Jesu ni tukur ku berdo ye gijo barok ki baladon kti banyarap ye asbishap nadu kejaka melaja aksidan nagawanta gitu ki balayarap Banten poi kloi ye kamet jum ishen ni gerpa ye me betrai Ngoblei kukan rajung kecing in makecing ipat Mami bakwa bakan khat kerpan lagi bahok mati bakok Terus ngap ikicing duai jungi na kebenta Ini hemeli para jungi I Archbishop Dominic Jala Topolai I na kapo jang kecingap ba indap yo kecingim kecingsup lambat me apa guys Ipan ini dau pres utuai jungi kecing tua Here
dokumen kupara bagai jinya jala bajambi kan lang mo piangun na mar day parang mo baro do bay soba ko try gazing kinya ganyanti na gantay Archbishop Dominic Chala to mabis nai bato sat ko ikinai kiletin ba inyok im bat inyok men ban me junam dao presu try jani o try on don beka babi Kadang sijuni bagai cinta ringan, aman agak pot bagai cakap, bayu yami ko kena ko pawaku, ko play barang bol babam jikun, yang bol try jami, oh Jesus Christ. Na malu deh kajing pelem jangan pertai, kajing yang jaga jaga deh kajing pajang di bahaya, leng bajang. Akan hon jangan yang kamani kepuram cemi, bagat menak mancemi. Tuhan bagi sejungi rungi duai, inya so bagi biruai lang lagi jingman karbani panna. Hagduluk bu berkawan, komen kupa engkau mengi kilindo nangi tora si yang ingin tua kejuni hakmat bayi dan rak nakuda kemensi yang Archbishop. Ya sisya melang waktu tutuai kata mei jang kecil
Namaraka Nikarpani, Doban Food, Benkantani, Kiniki Jintrawajani, Dagwapayo and Sim Jumi, Ongong Jer Haro Jumi, Bakinda Plalongi, Kamet, Patasnam, Jong Trai Jumi, Uji Supris. Agapur Baladino Yu, Balakaman Swopa, Lapian Yakajin Shashitam. Ulashim yaku, lawa ayu yami, lagya yaku bala ay halakisan ran uang. So shim matubam nagari pi baro, namakani kalon kamet janga, yakaba enaiki nakabanta jambi. Hakajupakam andalayam, ulashimikakui lawaayang biyanyami, laaika disenran uang. Doshim batuti nakani bivaro, namakani kalong kapuri jong kaslam janga, jong nakikang matmay madam jikot, yakaban pani nakaban ka jong biva jong kibabun, yakaban ma ikipok. Jole yakni banken mau yana. Kajing maya jong kajing ne. Tokan mabutrai biar balang jumi kebalap yang setelah pakai rencana yang ada tinggi. Ringkat baru Francis Upah jumi di Bishop jumi baru bati kajian do. Tokan mabutrai ia isyakri jumi minum serai berambak jumi ati Bishop jumi jala. Ya ibadillah kuatno salade nakni pakai hari ini kiasni. Doa ibadillah ibala yolong kawai batu pun jome hari siap pun janggu iyo ilong kawai batu hari ini pataku. Jokam maulem lu dia kehiman berpara senrang batun teh ibala yo sial kapakar manja kadin nipat bagi balok kepada pratna kadin senai jeme jok dia kisah kadin saya kasumat jeme Krisne ni baro ingkar padiami nambar ingkar tatka Maria teisati bakoi kakmi jenguble wijasa bakoi kuring jengka ia pastor bakoi uran basko bakoi dokter Dominik Sage bakoi barbaro kuri koi ibarapan seno bhai me pateng la pateng induk laun ribabit banyo bentaren agar dingin bam jekut badaninya Robert pendan dalam yemi jauh pun jemnya Yesus Kristus. Jauh lan wadu wadaku karena kami berpodan war aku tinggal kau jauh mensibaku Julang
tuai lang kum kawai ke ying kesem kum kikon jong upai lupa kau mangi tuai nak kita mensi Archbishop kau pay lupa walaupun pendapat syai dan jingin kebam cukup habling. Kau kuat jengin. Pengiyau jiran jin jawaro, kabang nak bilan ji jin kemen kebut, bagian pat jong nong pelem jengi uji sepres. Oh Tuhan Yesus Kristus bila orang kapasol jemi, kajing sungai no bati kajing sup jangan la ayapi, wat besi di pokisan jong kajing jol beri and right to break it in the stem jong kapalang jemi, mereka kajing sebon jemi cuba heka, ia kajing sup kajing tuli kawai katkum kawan jemi, mami wa im merbasin syar junam la junam, kajing sup utrai kandan berbor ringkat berpi. Tuan terwai kita kajing sup iwei hai lepat.
Bagai jinya jaga berjambi, kan lang mo yang mun nakwan gay parang mo baro. Do guys yoba ko try kasing kinya ngaji, na kebantai Archbishop Dominic Chala. To mabis na ibato sa ko ikinay kiletin, ba inyo imbat inyo men ba medyo nang, Dao Preso try Johnny. Amen. O try on don God but be.
nama kata ni kerpan ni do ben food ben kencan ni kini kijin terwajui dalam payung men sim jumi ongkong jer haro jumi bakin berpelalong ini kami pada senam jom try jumi uji surprise ada por berdino ibu berlakaman suapa lap yang ya kejing syasitam ulas sim yuku berwa ainu yami lap dia yuku berwa ai halai senran uang so sim batu bam nagari bi baro nama kini kalon kemet jengah ya kaba NIT na kerenda jambi Hakaju berkam andar layam ulasnya berkuri berbahayu biang nyeri beraiga disenran uang dosim batuti nakani biwaro namakani kalong berkuri jom keslam jengah jom kejutang matmai bedam jekut ya kebatan peni ya kebanta jombi bejom kebun ya keban maaf ikipok Dole yakni banken mau yana. Kajing maya jong kajing ni. Bagian macam ni berban syakri yakin dah masukin ikhwan ini bagi wayo benca kamat berselamat pres ilam membenci kawai jauh mensim makul Tokan mau berterai biar balang jombi kepala priang setelah pakai rencana yang kaya tinggi ringkat baru Francis lupa baku jombi kibisok jombi baru bagi pajen do Tokan maulem ia isyakri jombe inong syarai baramba kami ati syok jombe jala ya ibamela kono syalade narne kertei hagini kikiyasni doa ibamla ibala yolong kobe batu kun jombe hagini yapu jombu inyo ilong kobe batu hagini pataku Tokan maulem ru kia kihiman para sendrang batintei Ibadayo siya kapag niya kading nipat. Bagi balok kerakratna kading senai jeme. Tok dia kisah kading syai katumatane. Kaya senai yang baro ingkapar yame. Nambar ingkapat kamaria kay seti bakuy. Kakmi jenguple. Ijasa bakuy kuring jengka. Ia pastor bakuy. Uran basko bakuy. Dami sabi bakuy, pagbarok ni kuy, ibrapan sino bahay may pateng la pateng. Indo blang gibabit kanyo bentaren, akadingin bang dikut, pagbalingan robot pendan duram yami, daw kunjumne, o Jesus Christ. Dahulan wadu wadahu Kalau kami berpadan war Aku tinggal koi jomen si bakun Baru kebulang bat kecil Junamlah junam
jong upai upa kau mangi tuai nak kita mensi Archbishop kau upai upa walaupun pendapat syai dan jingin kebam cukup habling. Kau upa jangi. Bagi yo jiran jin jawaro, kalau nak melanti jin kemen membut, bagi wan pat jong nong prem jengi puji sepres. Oh Tuhan Yesus Kristus bila orang kapasol kami, kajing sungai no babi kajing sub jangan la ayapi, wat besi kipokisan jangan tinggal beri. And right to break it in the hand jung kapalang to me. But I got one to me to Aheba. You got soup for the tingly going cut unga one to me. Mommy, what in Marabasan Shah, Junam La Junam. Got soup to try, and Dunbar or ring cut baby. Doing the wine back at soup, the way highway but. Number Jibuai Kabat Sunspa Sao Paulo number Jibuai Kabat Sunspa Sao Paulo
En dalam salah pentemai yakni kesakramen, ikan pada mereka try nak bentah, Archbishop Dominic Jalan, ibalai no yakni kepertayaan bahasa, Jopen ko ye nagi pop jadi baru, Jopen boy syakating submen, Ipan negeri dalam Kristus try jami. Dwai kerpa yang perintah kerak, hari-hari kemas bekoi, hari-hari jingwai, nang tabat dan sakarku kerja yang kini kemet pasal kejungi, paling air yang kena pensing ubi, yang kini kemet pasal kejungi, bagi mobil kuai, kemet sim ini kena dapat selesai, dalam kan mobil si junam, dongnya dwai. Utrai kendra tupian lagi jingwai juni. Na kebentai Archbishop Dominic Jalan. Iba IT lut vet dat mensim. Na kebentai kapalang pan penpelnya ke gospel juni. Jo ai kapainoi happening ba I doa. Dau Chris utrai juni. Upa juni. Trying dan ringkat nabi, libaran bawa untuk kedai upah berkun bermensi bokoi. Tulis yaroi try dah kecing menjadi. Diri bori kawa ya kamet pasal jangan bisa indah sini. Kay wang magi yo cintim nek doktor wangi ma dampet har board tat har da shy si wang magi south ken in sala emet jogi dengan point nasa har board sam magi step bagi doktor iwa pendit pendiam ya kemet sa jogi napa intek apo mobile mortuary nanti kita ingin sala si bishop Barang ini melibat kemampuan baju ini kira namanya. Tuan menjawab kado di bantuan yang kita jadi. Kublai siun komen kubarabnya. Harga kerteng jong analisis, harga kerteng jong sing solution, harga kerteng jong kebaris bawai, harga kerteng kapangnya kaji kesan yang kublai syaifi, yang kaji jiwan dijogi, bantuan rungkat kongsi sistem kublai rendah antara kemensian dan Archbishop kublai syang aku keroi Archbishop Dominic Jalan inangnya side na kebentar jom. Nasyai, kenal jiran kebasai, kantara mustad, tak sampai jangan. Teman jangan pada sampai. Nasi dalam sepuluh jero, lah, saya dah sesi, nonton dari sesi selama masuk sepuluh jero mustad. Kami ingkar dari bahaya pasar, kenapa kami merokok